igaragara imbere y'izamu ry'amazimaka. Imetimu dakika ni 21 kipindi cha kwanza cha mchezo. Timu zote bado ni suluhu bin suluhu. Makosa hapa, wanamchezea vibaya Manishimwe Jabel baada ya kupokea pasi kutoka kwa Rutangaye Rike, alafu mchezaji Murenzi Patrick akamchezea vibaya. Free kick namuona pale mchezaji Jonathan Da Silva na mimino pale, ni hatari katika lango. Bao la Rayon kunako dakika 22. Igitego tayari chanyoye angaha Rayon Sport gosi Igitego. Ini celebration ya Mazimaka Andre nyuma ya kufra itewe. Uyu akabari Niyonzima Olivier Safe aisaboneza mwizamu danse hariya. Sinzi Igitego yakurikiye trajectoire mupira, agenda yitonze neza, mupira awudepoza muri file. Igitego cyiza cyane, gusora umaze gufasha cyane ikipe ya Rayon Sport muri bihe. Eba ya defenseur uje bari bahagaze, Da Silva baramaze no kumushyiramo karugondene hariya. Buba yamushyizemo ka Buba uriya. Bashaka kuvuga yuko yari muroruje. Angaha rero igitego cya mbere tayari cyanyoye. Gura dekoderi ya Azam TV ku mafaranga 50 yonyine, tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri book ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash, ndetse no kuba duhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.